Nanone tuguhaye ikaze wewe wemeye gukora subscribe kuri ya YouTube channel yanyu Rwanda News and Entertainment. Ngiye turi kumwe kuri mikoro ni Kenny Vibes nkuko mumaze kubimenyera. Uyu munsi tubazaniye inkuru ikomeye cyane iri guca ibintu hano hanze. Mbere yuko dutangira reba ko wakanze subscribe ubundi dukomeze inkuru yacu. Inkuru nta yindi nuko uwari meya w'akarere ka Nyanza Elezma yamaze gusezererwa mu biro yegujwe bitewe n'ibintu bigiye bitandukanye. Ushobora guhita wibaza ati se byagenze ute, byatewe n'iki? Ariko niyo mpamvu tuba twaje hano kugira ngo tubahe amakuru nk'abantu bacu. Uyu meya w'akarere ka Nyanza biravugwa yuko, ndetse nta nubwo bivugwa yuko ahubwo byamaze kuba official yuko yateye ikirenge mu cya mugenzi we wo muri Guinea Equatorial, uwo bita Baritazari. Benshi bari kumugarukaho banagarura ibya Baritazari yuko ashobora kuba nawe yateye ikirenge mu cye. Ariko reka tubagezeho amakuru dukesha ikinyamakuru cyacu Umuseke. Ikinyamakuru Umuseke dukesha iyi nkuru cyateruye kirandika ati inama idasanzwe y'inama njyanama y'akarere ka Nyanza yeguje uwari umuyobozi w'akarere Ntazinda Elazme aho ashinjwa kunanirwa no kurangiza inshingano ze. Akarere ka Nyanza kuri X yahoze ari Twitter kanditse ko inama idasanzwe yafashe umwanzuro wo guhagarika Meya Ntazinda mu nshingano zo kuyobora akarere kubera impamvu yo kutuzuza inshingano uko bikwiye. Hari hashize igihe uyu mugabo anatorewe kuba chairman wa FPR Inkotanyi. Ibi byatumye bamwe babyibazaho mu gihe ahandi mu turere akenshi meya aba ari nawe chairman wa FPR Inkotanyi. Amakuru amwe avuga ko uwari umuyobozi w'akarere ka Nyanza yagaragaye mu myitwarire idahwitse. Ushobora guhita wibaza ati byagenze ute? Iyi niyo mpamvu akarere katangaje yuko kahagaritse Elazme. Ariko amwe mu makuru dukesha intasi zacu nuko icyatumye ahagarikwa ari ugushaka kwigira Baritazari. Ni nyuma yaho uwahoze ari umukunzi we yifashe amafoto yicaye muri ofisi y'akarere ke, arangije arenzaho n'andi magambo akomeye cyane. Binavugwa yuko muri iyo ofisi y'umugabo atari ubwa mbere haba habereye ibintu nk'ibyo, kuko hasanzwe haberamo n'ibindi bintu bitari byiza ariko umuntu atashobora kubasha kuvuga kuri izi kamera zacu. Mwabanye ni Kenny Vibes, reba hasi ko wakanze subscribe, turagume tubahe update z'amakuru ukagenda asohoka. Murakoze. Mwibuke gukanda subscribe, mutere comment na like, tujye tubana buri munsi.